Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagani ke juk kesengi kata ke kat arteri ukla lengkot arjar kat kendai nakaliang kinong tok kubor kila yoru bania kren berubah Samuel B. Jirwa ubadai unong yalam juga seng kisamla puli ke than chtai lam mingi dari India ke North East Students Organization hakabaya dai ber ke jingsha khang lenti jong kinong yalam ke neso hakibor pulit jong ke jela Tripura hakapor bagitmu ban nekpet yakibrik balaman saw hak jingi ki persya ya ke Citizenship Amendment Bill arjar kat rio kabala jah hak praterik ukla lengkot arjar kat kendai. Nakaliang ubah Samuel B. Jirwa, ula ong baka jing menjur jong ke Sarkar India hapo Lok Sabha, ya ke Citizenship Amendment Bill arjar katan rio, kalong kum ke jing yu roj, ya ki trai muluk jong ki jait rio rit paj, katan citai lammingi jong kari India. Uni unong yalam jong neso ula kenturu ya ki sengsan pertai boper, bakin yang teli ban persyak ya ke nega bill, ya ke baka Sarkar India kan sawan rak ya ka hai yang syong dorbar, jong ke Raja Sabha kapan sedang naduk ke lifeway tarik mentau benai ke lalengkot arjar kat kendai. Persyak yang ini Citizenship Amendment Bill gila syaksiat hai kulit jong Tripura ban haka Shpotrik janmit gila yo beli kendo iki hapo hospital hapo GB Pan Hospital hapo Tripura ban itu giba syaksiat ikuli ngla iki yo kendo iki bagi suplemen ba itu sawut giberan hapo GB Pan Hospital gila sangyo kajingkot jengkya ba laway ba shtonjur lakit hapo Kalkata raya kasi obot haka khatway tarik pat haka jing persyang jengi mane kendo ikiway pat ki bas mensau batiap hospital apo Humlong Hospital bakam jengai hendiak agar tala ki pulit siteng nanti kila bat kila penyeng lagi sipai ki perton barum sya ingi mane hospital da baida bakadon section 144 dari section 144 habangidan hapo ki kali tanam lah menteri kamlado de din ke keren bakat to nepor nak yang jing kulit layo ya kajing betah nak yang sarkar omde bansha ingi bagine cipo Humlong Hospital de lor gene ba nak yang neso menen hi hapo agar tala bila khot ya press conference bila peremjur yang ni kajing de jing kulit yang ni kajing siap pahar jing kulit ka bakrem kono ka jing maham kila shmi pe ringkat bagi pajba mangadi bagi ia di video kila mi siap ya try muluk hang the hapo Tripura degani hi kadai ge jing syak tombor jing beri Tripura nakawai ko sekoi pap gum gani ga nuksa kala banja hajala asam bar hajala jungi rukumjo kari jungi rukumjo lada ngimlong pikir ngimlong ba pengor ba ailat igi beri menabar bagian wan baishnong bancong hangni pokri jing nadu mencuangi lagi ya kajing rung jenggi barjala kamtam na Bangladesh mat Hindu mat Muslim ceng di rilom jongi rementa Sarkar India lingba kai kamut ban wanra iki ban kelamadan ya kani dari bagian jongi de halor kani bana liang kan so bar kumjur ki SU benar rekat bukan so bar pei ki seng samla puli jangan than chte lam mingi nilai yang rang ba nadu asnam arjar khat reu bar hado ni depan benda man persya yang ni jing tu sarkar man pelongai yang ni Citizenship Amendment Bill arjar nadu swa jaga turu kajing persya lagi jait menreu det pa hang ni ko than chte lam mingi ila kho ila peni kajing persya oper ya ke sarkar India Henry haka Patrick ke Lok Sabha kalau menjur yang ni kabil Henry haka kendai terik ke Lok Sabha apakah Sarkar India ke persyang banbu yang ni kabil kila bon ki member persyak ki MP bat kala pensangnya no yang ni kabil apo Raja Sabha bat club table show ya ka di Henry ke Raja Sabha ke parlimen ke Chong Biang dadu kalai terik dadu hak terik jong Februari bat de hang ni ngini pet bakan jayu para Sabha tinggi sego bagian kentu ya kiseng san hima befer lada ki desisha ki brio kiseng ki bomut sha na benta ki trai muluk ki di ong em yang kene bil bakin jeng ban persya menum ailat yang kene bil menla ban menjur apa Raja Sabha kenang bakan long ka jingada yang ki ret pai khamtam
katahan dalam minggu berikut. Bagi kerman bagi nak kentu iki bagi yang menjadi persyak yang diambil hapor Raja Sabha dan Sarkar kontra yang diambil hapor Raja Sabha. Kajing rai jong kabinet jong Sarkar Meghalaya kunjuru kajing persyak jong Sarkar Mizoram. What happening jong persyak jong di arteri Sarkar. What kajing penpau jong giwei pat Sarkar jong hanci dalam mei kum ke Sarkar Manipur ru kelap penpau mencisi kabinet ba kasngo ba kani gabel kamdai menteri kam Manipur kalau kum kawai kadak jong persyak jong ki rewat happening ganeru isuling ngo belai pat Sarkar India kaya cakmat banbu ini gabel hab Lok Sabha ban penmenjur ya ka Lok Sabha kini hi gabel isai ba Sarkar India kam kain snap yang i rew red pai hang ni dan ni riulom chani sthai dalam mingi re ka jing thmu man ka jong ki ngi ba ka jing thmu jong ki basal dat kalau man pendo jai man klaret pai no ya ki trai ri trai muluk ha ki than dalam mingi